ای خوشا صبحی که بیند چشم من، چهره خورشید و طفل ساده رو، سینه‌ام لبریز گردد از امید، از امیدی رنج و گنج جستجو. خود به خود بولم که دنیا در من است، در من و در کل افراد جهان، در همه آنان که هر دم میکنند در جهان خیش ایجاد جهان. السلام علیکم بینندگان عزیز و گرامی قدر برنامه آفتاباران. با تمنیات نکو برنامه نوبتی خیش را حسن آغاز می بخشیم. مهمان امروزه برنامه ما نامزد علم های فیلولوژی استاد عزیزمون مولانا و مطربه هستند. استاد عزیز خوش آمدید میگوییم به شرکت تلویزیون و رادیو سیمای مستقل یکم که با قدوم خود برنامه ما را منور ساختید. میخواستیم در برنامه امروزه درباره قصه های خلقی در ایجادیات استاد لایق شیرعلی و جایگاه آن فکر و ملاحظه های شما را دانسته باشیم. تشکر گلحیا جان. واقعا اشعار دلپذیری استاد لایق شیرعلی مثال بحری است که در آن دور و گوهری زیاد نهان است و هر اندازه که ما به آن ژرفتر رویم زیباترین نادرترین معنی های بیکر را از آن می توانیم پیدا کنیم. واقعا استاد لایق شیرعلی در اشعار خود از اسطوره و روایات، قصه های خلقی، رسم و آیین های مردمی فراوان به کار گرفته است. چون به اشعارش توجه میکنیم میبینیم که تمثال های قصه های دینی، تمثال داستان های تاریخی، داستان های قهرمانی خیلی زیاد به کار رفتند، به خصوص برای افاده معنی های اخلاقی. همگان آگاه هستند که مقصد اساسی ادبیات این تربیه انسانی کامل است و تمام شاعران گذشته ما، شاعران کلاسیک ما و همچنین شاعران معاصر ما، ادیبان نازک خیال ما کوشش کردند که در اشعار خودشان از ادبیات شفاهی خلق فراوان استفاده برند. برای مثال ما توجه میکنیم به اثرهای استاد صدرالدین عینی. مثلا در یک اثر داخونده زیاده از 200 ضرب المثل مقالهای خلقی استفاده شده است، یا در یادداشت‌ها چقدر افسانه ها، روایت های خلقی آورده شدند. در اشعار میرزا ترسونزاده، در اشعار میرسید میرشکر برین شاعران نامور ما بسیار قصه های خلقی، روایت ها، داستان ها و قهرمان های داستان ها خیلی زیاد به کار رفتند. استاد لایق همچون ادامه دهنده عنعنه های شاعران کلاسیک و سرآمدان ادبیات معاصر و ادبیات شفاهی خلق خیلی توجه زیاد داشت. از این رو در اشعارش از قصه های دینی هم بسیار کاربست نموده است. او بیشتر ضمن انعکاس مسئله های اخلاقی برای تربیه انسانی کامل از قصه های دینی به کار می گیرد. و برای مثال ما یک شعر او را انتخاب کردیم که مکافات عنوان دارد، یعنی از نامش هم معلوم است که این مکافات مکافاتی عمل انسان است. در همین یک شعر سه روایت خلقی جای داده شده است که در این روایت ها بیشتر خصلت های گوناگون انسانی انعکاس شدند. با اجازت شما من بند اول همین شعر را میخوانم. خلق گوید که جیره یک وقت دوک فروش سفیدکار بود، لیک چون زد به چشم مردم خاک، گشت رسوای و رد مردم شد. در اینجا سخن درباره یک نفر دوک فروش می رود که او یک انسانی خیلی خوبی بود، بسیار حلال کار بود، ولی وقتی که تجارتش را خوب براه ماند، این مرد کوشش کرد برای آن که بیشتر دولت به دست آورد
давлатманд шавад, сарват ба даст орад, нархи дукҳояшро хеле гарон кард. Ва як зане ки тамоми зиндагиаш маҳз аз ҳисоби ресидани ресмон ришта мегузашт, назди дукфурӯш меояд ва мебинад ки хеле нархи дукҳо гарон шудаанд. аз ӯ хоҳиш мекунад ки арзиши онҳоро каме камтар кунад, зеро ки дар дасти ӯ маблағаш нокифоя буд ва хоҳиш мекунад ки ҳамин дукҳо ба нархи арзонтар дода шаванд, фурӯхта шаванд ва зан то тавонад ки зиндагии худашро ба воситаи ҳамин меҳнаташ боз ба сомон андозад. Вале марди дукфурӯш розӣ намешавад. Зан ҳарчанд хоҳиш мекунад, зорӣ мекунад, ба мақсадаш намерасад ва ночор ба хонааш меояд. Ба хонааш меояд ва ҳамон чанд пуле ки дар маблағе ки дар даст дошт, ба ҳамон маблағ зиндагиашро мегузаронад, аммо аз сабаби он ки дигар натавонист дук бихарад, меҳнати худашро дигар меҳнат карда маблағи дигар ҷамъ оварда наметавонад ва рӯзе ҳамин қадар зиндагиаш, шароиташ вазнин мешавад, фарзандош гурусна мешавад ки ба дод меояд ва ҳамон дукфурӯшро дуои бад мекунад. Ва ҳамин дар вақти дуои бад кардан мегӯяд ки илоҳо ҳамин дукҳоят ба баданат халанду ту дар таги замин ҷой гирӣ ва гӯё тибқи ҳамин ривояти халқӣ тамоми ҳамон дукҳо ба бадани дукфурӯш халида мешаванд ва ӯ ба ҷайра мубаддал мешавад. Аз рӯи ана ҳамин қисса пайдо шудани ҷайра, албатта аз рӯи ин ривоят аст, як ривоят аст барои инъикос кардани як хулқу атвори инсон ки маҳз ана ҳамин хасисии ӯ, мумсикии ӯ сабаб шуд ки зиндагии ҳамин зан душвор шавад, ҳарчанд ки вай масалан метавонист ба вазъияти ҳамин зан дарояд, каме арзиши онро камтар кунад, то ки ҳамин зани муштипар тавонад ки рӯзгорашро гузаронад. яъне дар ба зиндагии имрӯзаи мо ки бисёре аз ин тоифа инсонҳо хеле зиёданд, чун нигоҳ мекунем умри инсон ниҳоят тез мегузарад устод, лекин баъзе нафароне ҳастанд ки фақат мақсад мароми хешро барои ҷамъ намудани молу давлат ва чӣ қадар ки бошад бо зиёд бошад мондан, яъне ки устод лоиқ нест ба ин мавзӯъ таваҷҷӯҳи хосае доштанд. Бале, устод лоиқ дар ҳамин шеър ба хусус хислатҳои манфии инсониятро таҷассум карданд. Ба хусус ба ман ин шеър барои он писанд омад ки он кас вақте ки ягон хислати инсонро мегӯянд, ягон амали ӯро мегӯянд, натиҷаашро ҳам меоранд. Масалан, дар идомаи шеър ҳамин хел омадааст ки оҳи халқу дуои халқ аз ӯ ҳаққи худро аҷаб ситонидааст, ҳардукашро намуда аз ханҷар ба тани нозукаш халонидааст. Дар ин банд натиҷаи амали мард оварда шудааст. шумо тасаввур кунед нӯги ханҷар чӣ гуна тез аст ва нӯги дук ҳам ҳамин хел хеле тез аст ва инҷо устод лоиқ мегӯянд ки ана ҳамон дук ба мисли нӯги ханҷар ба бадани ҳамон мард медарояд ва вақте ки ханҷар медарояд, мо тасаввур мекунем ки бадан чӣ хел хуншор мешавад, чӣ хел азоб мекашад, инсон чӣ хел дард мекашад. Инҷо хулосаи мо аз ҳамин банди шеър аз он иборат аст ки устод мегӯянд ки ана ҳамон дуои бад, мо медонем ки ҳам дуои бад, ҳам дуои неки мардум албатта мегирад. Мегӯяд ки ана ҳамин дуои бад ҳамин мардро ба ҳамин ҳолати хеле вазнин овард, яъне ки ӯ аз як инсони хуб ба инсони бад маҳз барои он ки давлати бештар мехоҳад мубаддал шуд ва оқибати ин кори ӯ бо он анҷомид ки зиндагии худаш бисёр вазнин шуд. Албатта инсон ба ҷайра мубаддал намешавад, лекин инҷа ҷайра гуфта устод рамзан гуфтанд ва ин кас мегӯянд ки гӯё вазъияти ӯ, зиндагии худи ӯ бисёр душвор мешавад. бале
واقعا استاد لایق نیست با اشعاری ناب خود با روایت و شعر و غزل و داستان میخواهند برای تربیه نسل نورست که برای راست هدایت میکنند و همچون انسانی کامل برای تربیه نمودن آنها مساعدت میکنند. اندیشه شما چگونه است؟ درست است. خود همین شعری که ما امروز در اینجا بررسی کرده ایستادیم از آن شهادت می دهد که واقعا استاد لایق می خواستند که انسانیت در راه درست جای گرفته باشد، راه درست را انتخاب کرده باشد. برای اثبات همین اندیشه من ادامه شعر را با اجازت شما میخوانم که در اینجا آورده شده است. خلق گوید که سنگپشت اول بهر مردم ترازو برکش بود، لیک چون زد به چشم مردم خاک، آن ترازو به پشت بارش شد. درباره سنگپشت در قصه های ناب در هر باب دادا جان عابدوف روایت های زیاد است که من اینجا میخواهم آنها را برای بینندگان شرح دهم. مثلا در یک روایت چنین آمده است که در اول سنگپشت گویا انسان بوده است. او ترازوبان بوده است و وقتی که مردم آرد، غله، برنج برین محصولات خریده خود را نزد او می آوردند برای برکشیدن. او از آنها کمی باشد هم برای خود می گرفته است، یعنی چشم مردم را خطا کرده برای خود می گرفته است و ان همین مفت گرفتن ها دولتی او را گویا که زیاد کرده است. بار خواجه خضر به نزد ترازوبان می آیند و برنج خود را می خواهند برکشانند و آن کس احساس می کنند که ترازوبان از همین برنج آن کس برای خود نامعلوم گرفته است. یعنی از ترازو مسئله اساسی از ترازو زدنی ان همین ترازوبان. بعد خواجه خضر این را می بینند و او را دعای بد می کنند، می گویند که الها همین دو پله ترازوات به تنی تو بچسبد و تو در مابین آن بمانی و گویا که همین مرد به سنگپشت مبدل می شود و بین همین پله های ترازو خیلی عذاب می کشد. باز یک روایتی دیگر درباره همین سنگپشت هست که از یک مرد بوده است که او به فروختن آرد مشغول می شده است. او آرد را می گرفته است به یک طبق کلان و با همون ارزش در طبق خرد می فروخته است و مردم با خبر می شوند که او آنها را فریب می کند و آنها دعای بد می کنند و گویا بعد دعای بد آنها همین مرد به سنگپشت مبدل می شود. اکنون برای چی به سنگپشت مبدل می شود؟ برای آنکه وقتی که انسان از حق مردم می گیرد، از حق مردم میزند و این مسئله شما با خبر هستید که همیشه در مد توجه انسانیت قرار دارد. در هر لحظه ما همین چیز احساس میکنیم و در اشعار بسیار شاعران در قصه ها این چیزها بود و هست و به اندیشه ما میماند. ولی استاد لایق چی گفتن میخواهد؟ او میگوید که وقتی که فروشنده مال خودش یگان مقدار ارزش را مبلغی را معین می کند و خریدار به همون با رازگی خودش می خرد، او نباید که از آن برای خود بگیرد یا که همون محصولاتی که می فروشد آن را نباید که کمتر برکشد. اینجا استاد برای چی محض همین روایت سنگپشت را آوردن؟ برای آن که وقتی که فروشنده یک چیز را می فروشد و فریب می کند ان همون بار گناهی او به اعمال او نوشته می شود و آن را هر قدر کاری خوب و نیک می کند از خود
дигар ба дар карда наметавонад ва он мисли ана ҳамин санге аст ки дар паси сангпушт овезон аст ва ӯро барои роҳ гаштан намегузорад ва инсонам вақте ки ба моли мардум чашм ало мекунад ана ҳамихе ба мисли сангпушт аст ки бар пушти худ гунаҳҳои зиёда ҷамъ мекунад ва ин гунаҳҳо ба мисли санг ҳастанд ки дигар онро наметавонем ки партоем ва дар кӯлбори инсон ҳамешагӣ ин гуноҳ ба мисли санг ҷой мегирад. хуб дар идомаи ҳамин шеър устод лоиқ гуфтанд: аз ҳамон рӯз то ба ҳоло ӯ он тарозу ба пушти худ орад, оҳи халқу дуои халқ ӯро дар чунин маҳбасе нигаҳ дорад. яъне инсон вақте ки як амали бад мекунад ва амале бошад ки дигар ҳамон амалро бо ягон роҳ натавонад бишӯяд, он ба мисли ана ҳамин санги сангпушт аст. ва устод лоиқ ҳам мегӯянд ки ин чунин инсонҳо ба монанди инсонҳое ҳастанд ки дар маҳбас ҳастанд, дигар наметавонанд чизҳои хубро бинанд, дар рӯшноӣ бошанд. яъне ана ҳамин гунаҳ онҳоро ба зиндагии хуш кардан, бо шодиву нишод умр гузаронидан намемонад, чунки маҳз дуои бад пеши раҳи кори инсонро ҳамеша мебандад. хуб дар идома омадааст ки бум гарчи дар аввал одам буд, хост хуршед моли ӯ бошад, чашмаи нур хонааш бошад, то ҳама даҳр тоаташ орад. инҷо дар қисмати сеюми шеър устод лоиқ дар бораи бум сухан мекунанд. яъне бум як шахсе будааст дар аввал, як марди сарватманде будааст ки ӯ ҳама чизро доштааст ва ӯ бо он қаноат намекунад. мегӯяд ки ман бояд хуршедро ба даст орам, яъне офтобро ба даст орам ва ӯ озими осмон мешавад. вақте ки ба осмон наздик шуд, дар он ҷо чашмонаш аз нури офтоб хира мешаванд ва ӯ нобино мешавад. баъд ба бум гирифтор мешавад. хуб дар инҷо боз мегӯянд ки пеши хуршед хира шуд чашмаш, сӯи вай чун ба ҳирс роҳӣ шуд, кӯр омад барои ӯ зон пас, рӯзи равшан шаби сиёҳе шуд. яъне ки вақте ки ба бум мубаддал мешавад, дигар ӯ наметавонад ки равшаниро бинад. мо медонем ки бум фақат ин яъне ҳамон паррандае аст ки фақат шабгард аст, фақат шабона чашмонаш мебинад. хуб акнун устод лоиқ аз кадом ривоят ин шеъри сарчашмаи шеъри устод лоиқ кадом ривоят аст? хуб дар бораи бум хуб якчанд ривоятҳо ҳастанд ва яке аз ривоятҳо чунин аст ки як марди бисёр давлатманд мехоҳад ки давлаташ хеле зиёд бошад ва ӯ мехоҳад ки ҳама олам дар итоати ӯ бошанд. маҳз ана ҳамин ба итоат гирифтан, давлати бештарро ба даст овардан ин мардро маҷбур мекунад ки роҳ сӯи хуршед гирад ва ба бум гирифтор шавад. хуб як ваи дигар ҳам ҳаст, як қиссаи дигар, як ривояти дигар ҳам ҳаст ки дар он чунин омадааст ки аз паррандагон аввалин шуда худованд чашмро ба бум медиҳад ва ба ӯ супорише медиҳад ки ба паррандагони дигар чашмҳоро бараду тақсим кунад. бум мебарад ба ҳамаи паррандагон дудонагӣ чашм медиҳад ва мебинад ки ду чашми дигар боқӣ мондааст. ӯ ҳамин ду чашмро барои худ мегирад ва худованди таоло бохабар мешавад ки бум ду чашм дораду лекин бо ду чашми дигарро аз худ кардааст. баъд ба ӯ мегӯяд ки ман аввалин шуда ба ту чашм додам, ту ду чашм дорӣ, барои чӣ боз ду чашми дигарро гирифтӣ? бум мегӯяд ки ман мехоҳам ки сиру асрори оламро бештар бинам ва бештар аз ҳама донам. барои ҳамин ман ин ду чашмро дуздидам. худованд фармудааст: барои ин ношукрият мехоҳам ки рӯзона кӯр шавӣ ва шабона
دیده توانی. خوب از اینجاست که بوم روزانه در جای قرار می گیرد و تنها شبانه به سیر می براید. خوب در پایانی همین شعر استاد لایق آوردن آره آره سزا چنین باشد بر بدی ناسپاس ناقادر بعد یک لحظه راحت و عیشش روی سیاهی ابد شود آخر. خوب استاد لایق واقعا روایت های بسیار خوب، روایت های تربیوی را استفاده بردند و مقصد آن کس هم نشان دادن خصلت های مختلف منفی انسانی است. آن کس می خواهند که محض توسط همین روایت ها قصه های اخلاقی انسانیت را به راه راست هدایت کنند. تشکر زیاد استاد عزیز. واقعا وقتی که با شما صحبت میکنیم گذشتن وقت را درک نمیکنیم. برای آنچنان پرمعنا صحبت میکنید که اطمینان دارم که بینندگان ما نیز از آن غذای معنوی گرفتند و هر یک از عاقبت حرص، طمع‌جویی، بد موسیقی و آن را درک کردند و اطمینان دارم که هر یک آن خصلت های زشت خود را بعد برنامه ما اصلاح خواهند کرد. خوش آمدید باری دیگر استاد عزیز. سلامت باشید، سلامت باشید. بعد چنده که بس آب ز سرها گذرد بهر تو خاطره بیش نخواهم بودن گر از آن منظره گاه گه یاد کنی پاره منظره بیش نخواهم بودن. بعد چنده که بس آب ز سرها گذرد بهر تو خاطره بیش نخواهم بودن بعد چنده دیگر از سر دنیا گذرم لوحه مقبره بیش نخواهم بودن. بینندگان عزیز، در همین جا فرصت برنامه آفتاباران به آخر رسید. رفتن یک شام نکو، آمدن روزی نکوتر از آن را برای هر یک شما مبارکباد میکنیم. تا هفته آینده خیر و خوش میکنیم. سلامت و سربلند بمانید. خیر عزیزان.